Okay guys, kita jumpa lagi dalam episod kali ni. Tapi aku takkan cerita pasal GR Yaris. Sebab apa? Aku minta maaf kenapa aku perlu postpone sikit pasal projek kita and so on. Because tiba-tiba aku ada satu projek besar. Dia sebenarnya macam last minute juga, tapi somehow Alhamdulillah we did it well. So apa projek dia dan kenapa aku dekat sini? So first and foremost, aku dekat Craft Lab. Craft Lab ni is one of the finest rap shop in Malaysia. Okay, ada beberapa lagi kedai rap yang besar, but aku memang nak personally vouch for Gary, the owner, for the Craft Lab. Sebab apa? Hari ni kita terpaksa pinjam tempat dia. The best part is sini. Kenapa ada stiker ini? Welcome Jace Racing, Feel, Reveal, Waza, Energy, Satisfaction to Craft Lab. Nak dijadikan cerita, okay, ada seorang sahabat kita, nama dia sekian-sekian. Dia owner kepada sebuah jentera FK8. Dia baru je beli hari tu dalam bulan 5 plus minus. And dia terus projek kereta dia full, complete JS Racing punya body part. And then, bila dah complete, dia rasa macam tak cukup lah, macam boring, you know. So, apa yang nak membezakan antara kereta dia dengan kereta-kereta FK8 yang lain yang complete JS Racing? Apa yang dia buat? Dia minta request special order dengan JS Racing, stiker full body livery. Yang sama macam kalau kau Google, keluar FK8 JS Racing, macam mana rupa stiker full livery tu, itulah yang sama is going on inside. Tapi sebelum aku nak tunjuk engkau dulu, aku explain dulu cerita dia. Harga stiker ni RM20,000 guys. Almost 20,000. Okay, nak dijadikan cerita, masa mula-mula dia beli, dia call kita. And then dia cakap, Kal, boleh tak aku nak pass job ni, kau boleh tolong rapkan ke apa ke dia. Okay, settle masalah. Bargain, tiba-tiba Hisaki Murakami, the owner CEO of JS Racing, inform balik yang mana dia risau sebab stiker ni mahal dan we don't have room for messed up. Kita tak boleh fuck up benda ni. Dia tak boleh salah pasang, salah install. So, dia hanya percayakan seorang sahaja untuk install, which is Shosan Murakami. Dia minta kita bawakan Shosan Murakami ke Malaysia untuk install the JS Racing livery. Jom, tanpa cerita banyak, jom aku tunjuk kat dalam. So this is Gary, everyone, the one that I showed you guys earlier. Okay, this is the owner of Craft Lab, hello, one of the owners. Okay, yes. So thank you very much, Gary, for this opportunity. My honor, my honor. Not just this. Can you recognize this chair? The most iconic one in Malaysia or in any Asia country. Maknanya Nakai-san pernah duduk di sini. Dia pernah conduct project RWB. Build berapa banyak dah, Gary? Berapa banyak dah RWB has been made here? 15 now. All made here? Oh no, it's only one here, Malay. Oh, there's only one here, but roughly in Malaysia dalam 15 biji. Then you guys are one of the owners? Yes, we're one of the owners. So you are the one yang who made this dekat sini? Yeah, that's right. It was That's my yours? car. It was my car. This is it. So korang boleh refresh balik. No Equal ada cover and some of our media. Some of the media guy was also covering. Yeah. So this is it. So tempat ni dah jadi satu tempat yang iconic. Can you imagine you guys like sitting here and then you can fully tengok kakak ni. No, you can fully like enjoy your car being built. Dia bukan satu side saja. Tapi sebenarnya this net tadi cerita dengan I ni macam mainly focus on studio. Yes, our photos. Before delivery apa semua dah siap, nak photoshoot here. That's why dia dah pakai this kind of LED lamp, full canvas, you know. Different vibe. Dia tak sama macam working station. Working station needs to be lighter, lagi cerah, you know, sebab senang. Sebab diorang bermain dengan stiker, PPF, detailing, and so on. You name it lah. Whatever included in detailing punya hal, car care detailing punya. So yet again, Gary, again, thank you very much. Kita pergi tengok, okay? Guys, Gary guys. Gary kena ada dalam Malaysia. Baru jadi Craft Lab. So this is the project, everyone. And that is the owner. Dekat belakang tu kita ada Akim. And then kita ada Kide, San. Dia daripada belah
Hiroshima. Yang kena bom tu Hiroshima. Dia seorang je yang terselamat sebenarnya daripada Japan. So KD merupakan, dia daripada MQ Racing. MQ Racing merupakan one of authorized dealer of JS Racing punya parts in Malaysia. Then kita ada Type S Garage, kita ada Pentagon, Automod, One-to-One belum. Ada 4 dekat Malaysia. Itu je lah. Macam JS Racing ni dia ada beberapa authorized dealer. So tak ada isu, tak ada masalah. Korang boleh dapatkan korang punya parts dekat siapa je. No issue. Dan inilah projek yang paling tak ada akal sebenarnya untuk tahun 2025. So can you imagine kau spend RM20,000 untuk full body livery and then you have to flew this guy. This is Shosan Murakami. Pagi tadi kita ambil dia dekat airport pukul 6 pagi. Aku hanya tidur 2 jam daripada semalam. Pagi tadi bawa dia pergi makan roti canai, roti telur, chapati and puri. Guess what? Apa yang dia suka? Chapati guys, because tak ada minyak. Healthy. Right? Dia tengah busy buat kerja dia. So sebelah one-sided dah siap. Cuma the most important thing yang aku nak kena explain to you guys is their work ethics. What we call with work ethics. Japanese punya work ethics. Kesemua barang-barang susun dengan rapi. Buka, of course, with the help of Craft Lab punya members. Tapi cara diorang susun barang dia tak berkecah-kecah tau. Dia really put everything in one place. And kau tahu macam mana stiker ni dibawa daripada Jepun? Bro, diorang masuk kargo bro, check in. Dia bila dah susun, semuanya macam ni. Tapi semuanya datang dalam satu crate box ni. Crate box macam kau dapat beli satu roll film tin. Tapi diorang gulung. So sebenarnya semuanya dah di-cut by section. So macam pintu satu side, belakang satu side, bumbung satu side, bonet depan satu side. Yet again, in order untuk kita siapkan benda ni, we have to prep all the car, which is kita kena buka semua barang-barang. That's why kau nampak semuanya togel. Door handle, GT wing, front lips, rear diffuser, whatever lah, lampu depan, lampu belakang. Sebab benda ni ialah full wrap. Dia bukan sekadar body liveries. Body liveries JS Racing kalau FL5, kejap lagi aku tunjuk engkau. Di luar sana ada contoh yang paling tepat dan paling komplit, which is kepunyaan KD. Right? Segala proses hanya berpandukan ini. Ini ialah dia punya guidelines. Ada front design, rear design, side design, segala kena complete. Top view, side view, front view, rear view, supaya dia takkan buat tersilap. Okey. Sebelum kita nak bercerita panjang, aku lupa nak memperkenalkan korang siapa sebenarnya Shosan Murakami ni. Dia bekerja di Art Factory Graphics. Dia bukan owner. Cumanya, apa tu Art Factory Graphics? Art Factory Graphics ni merupakan satu kedai stiker yang bertempat di Tokyo, tapi bukan di bandar Tokyo. Luar sikit kawasan daripada Tokyo, dan mereka lah yang bertanggungjawab buat semua liveries JS Racing. Dan juga the best part is, kau tengok Fast and Furious betul, Tokyo Drift. 3 kereta diorang yang buat. R34 Skyline, Nissan Fairlady 350 yang DK bawa, Evo warna merah yang masa diorang buat practice yang accident hentam belakang tu, yang masa Brian terlanggar and so on. So dialah yang bertanggungjawab sebenarnya. Apa yang kau tengok dalam movie tu ialah hasil tangan kepada Shosan Murakami. So this is it. Kau nak tengok FL5 contoh. Ini kita panggil liveries, body liveries, ataupun car decal or design decal or whatever lah, you name it. Dia tak full body wrap. Kereta ni asal warna putih. Dia hanya naikkan stripe-stripe yang begini tuan-tuan. Depan, tepi, kiri, kanan, side, pintu. So ini merupakan the full concept of JS Racing of FL5. Okay, buat masa sekarang FL5 JS Racing punya produk ialah lampu belakang. GT Wing, yes, tapi belum dapat lagi. Bonet depan diorang tengah buat. Dan juga especially rim. Ini merupakan rim XR, Extreme Racer 227. Memang PCD 120
konsep untuk FK8 dan FL5. So kereta Hakim tadi dekat dalam, dia belum sempat tukar lagi. Dia dah order, cuma belum sampai tuan-tuan. Okey, lampu depan Alfarex macam biasa. Aku rasa aku tak perlu nak tunjuk lagi kat korang. Korang dah tahu dah. So ini ialah kereta kepunyaan Kide yang mana dia represent. Liveries ni pun tidak dijual, special request juga. Cuma harga tidaklah semahal macam full body wrap. Full body wrap maksudnya kalau kereta kau colour biru ke, hitam ke, kelabu ke, merah ke, whatever, tetap akan jadi sama tone macam dalam gambar. Sebab dia full body wrap. Tapi ada banyak colour. Ada kuning, ada kelabu, ada hitam, ada putih, ada merah. Tak silap aku. Sangat banyak. Are you guys ready? Korang kena layan cerita ni sampai habis. InsyaAllah. Besok finishing kita sambung. Kita review kepada you guys. Alright? Okay, so hari terakhir before show San Murakami nak balik besok pukul 1. So hari ni merupakan last day dan Alhamdulillah, look at, dia taklah fully finish, as in sebab kita nakkan spare time lah untuk nak finishing apa semua kan. Sebab dia datang daripada jauh, kita ada time limit. Hari-hari just boleh buat kerja daripada pukul 10 sampai pukul 6 petang sahaja. Yet again, for me personally, dia dah berjaya jadikan satu rupa yang ni kira gempak babe. Okey, kenapa kita perlukan dia ialah setiap logo placement ni. Ini yang sangat-sangat penting. Dan kalau ikutkan sebenarnya dia hanya boleh buat sebelah, jadikan sampel so that kawan-kawan craft lab kita boleh jadikan reference untuk buat the other side, the mirror. Okey, kau faham tak? Bumbung kawasan ni belum lagi. Sebab apa? Hanya hitam plain. Aku saja tak nak tunjuk hasil yang dah siap in total. Sebab apa? Nanti kita nak ending dengan B-roll, insyaAllah. Kita mungkin kalau B-roll sekali dengan FL5, mungkin. Sebab apa? Dekat dalam Malaysia hanya dibenarkan ada dua jenis livery saja, which is FL5 ada sebiji, FK8 macam gini rupa. Takkan ada yang lain yang sama originally. Okay, kalau FL5 memang hanya dibenarkan satu. Kalau FK8 memang satu jenis ni sahaja untuk full body livery. Again, thank you very much everyone. Mana yang support since day one. Benda-benda ni semua memang akan ada yang komen, hobi kena selari dengan kewangan and so on. Kalau kita tak habis-habis bercerita pasal duit, susahlah. Pada aku, semua orang ada duit. Tapi siapa yang sanggup spend duit diorang ke benda-benda macam ni? Kau nak spend 20,000 untuk stiker, and then kau kena add another 5-6,000 untuk tiket flight orang datang, and then all the hotel, makan, transportation, crew, and some more kita sewa tempat, staff-staff dia kita pakai tenaga kerja and so on. Total dalam masa 3 hari kau boleh spend lebih kurang dekat 30-40,000. Yes, kepada owner, shout out, congratulations sebab berjaya jadikan, at least kita berjaya put Malaysia on the map. So orang Japan sendiri pun mesti akan, what? Kau sanggup beli stiker harga sekian-sekian, 680,000 yen brother. It's no joke. Okay, and again aku nak first shout out kepada MQ Racing sebab berjaya jadikan job ni, bawa masuk stiker, handlekan show Murakami, bawa datang. Aku pun dapat belajar satu benda yang baru. Aku dapat experience yang sangat best. Secondly, major shout out kepada Gary, Nat, whoever, the whole team from Craft Lab. Thank you so much for this space yang sangat cantik, studio yang pada aku, kalau kita duduk dekat Malaysia, kita kena bangga dengan rap shop yang rupa macam gini. Kau faham tak? Mungkin tak ada yang sama, kalau mungkin ada yang lebih baik, then that's good for them. Benda ni takkan jadi kalau seorang punya kepala. Dia memang memerlukan a whole team baru akan jadi this kind of project. So kita ending video ni dengan B-roll. Aku harap korang pun enjoy segala proses daripada awal sampai ke akhir. InsyaAllah kereta ni akan ada didisplaykan korang di Honda Nation pada 10 Januari 2026 bertempat di Sepang. Giveaway untuk event tu, sebiji Honda FL5 unregistered, brand new tuan-tuan. So cara nak menang and so on, kau cuba follow aku dekat semua platform aku, TikTok, Instagram, Katel TV, semuanya sama, Katel TV. Kat situ aku akan blast segala berkenaan pasal event Honda Nation tu. So I'll see you guys there. Thank you very much. Thank you everyone. Okay, thank you. Shout out semua yang ada ni, man of the match, MVP, mother father, that one.
tapi dia tak faham English. Oh. Okay, so ini net. Kita Hai. ada satu je mic, sorry. Apa? Net daripada mana, and then aku rasa ni this is not the first time yang collaboration project like this, right? For collaboration Apa lagi? Ada WB. Ada BB, tapi ada BB kita buat is the car lah, the whole build itself lah. Yeah, the garage one, right? This the ada BB lah. So dekat Craft Lab, bukan, this is not the first time yang dia buat macam gini. Dia pernah conduct RWB. Correct. Even ada the OG chair kat situ, yang Nakai-san duduk pun ada dekat situ. And then apa lagi that kind of projects lah. That kind of projects usually sometimes it's like product launches, stuff like that. Dah pakai the studio. There we are. Yes. Tutup separuh? Yeah. Walaupun non-related to cars. Usually related to cars. Usually related to cars lah yang kita orang buat. Yes. But then if diorang ada nak rent the studio for product launching, for this kind of collaboration project, we are open. We are actually open for all those kind of things lah. So benda tu great opportunity for you guys. Kalau korang nak buat something benda-benda yang macam ni, it's very good. So again, thank you very much. Net. Thank you. And tak ada net, tak ada project, tak ada. Mati yo. Cannot cancel lah, tak ada balik. Okay, so again, thank you very much Gary and the whole boys. Yes. Kau kena masukkan diorang. Cannot. Doa. Tahu. OK。僕は村上翔です。アートファクトリーにいます。勤続年数は10年ぐらい働いてますね。そうですね。マレーシアに来て初めて来たんですけど、初めやっぱ不安でしたけど、やっぱみんなフレンドリーに接してくれて、すごく仕事やりやすくて、かなり印象良かったです。今回の仕事、話聞いた時はやっぱりすごい不安だったんですけど、でもやっぱもともと自分がやってたデザインの海外で同じのを作るっていうのはすごい嬉しく感じましたね。自分がステッカー貼り始めたきっかけっていうのが、もともと自分も車が大好きで、趣味でラッピングやっていました。でやっぱ好きなこと仕事にしたいなっていうことで、ラッピングの業界に入りましたね。OK。ありがとうございます。ありがとうございます。I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts. Spitting slow, spitting fast. I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time. You're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I